imbabazi zawe Yesu tizigera ugarukiro izo zisize bibi awe shagama yawe yonka yebare mukama yebare ruhanga yebare muyurukwira yebare kirabona umwisirwa ahwezo mbabazi zawe nitukusima nitukwebaza okutukunda okuturinda okwekiruzo katusiyanira izuba turiho n'imbabazi zawe we ntabwo izo mbabazi mukama twiyitanga ujube nitwe program eki ahabwe ikigambo cyawe twasabo n'abakwatanise nitorhanga wiguru nensi imbabazi zo mukama reka zibashuma mwewe imbabazi mukama shume agambe nitwe tureke urukugambo tinwe imsibasi no mwiguru twashaba iwe Yesu Kristo kama wetu amen kama simugundo muronde nyongera kubatangira izina ndiyo wishemwe katushabe makirinto muhimbise nasimarahanga okuba mu gihugu mwanya na inzarwa muri shema lya kasinga kidiko naro muri sobwanya mabare makaganje gari kiruhura na ijanirwa mu kanisa St Thomas Kashonje nko mu rukanko burisa kandi ko busaba dikoni ombrelezi bwa Northankore nsimarahanga habo kunjuna nanyakangirira imbabazi yanjuna mukamasimu imbabazi zo erizo banzo zandeta no muri gihugu mwanya imbabazi zo wishemwe nizo zikuteyireho nambwe na hori osime mukama ahako kuba n'imbabazi amagarago ine n'imbabazi okubaho kwawe neka yawe n'imbabazi omurimo gworoho n'imbabazi abana bawe aboine munywani wanje nazo n'imbabazi kandi nsima mukama habwa abana beitu okuzayishomero bakahumuruka bakarugayo bari yaburere abishimwe nazo n'imbabazi haleluya amen sima mukama wezo mbabazi nambwe nabwe imbabazi zo mukama arahanga yate kigambo ahamutama gwanje bwanyuma arahanga kugerera imbabazi bwanyuma arahanga kurinda ntabaruhe biri kurwana newe ntabaruhe biri kurumba ntabaruhe biri kwenda kurwana sezo mbabaza mukama konke kiri kwetenga kubasa byona abishemwe no kugumisiriza haleluya najanye ne message ejo ikigambo cyo kugumisiriza ebigambe ebyo ebirahanga yate ahamutama gwanje biryo mu kitabo cha Yakobo eshureje ya gatano tuza kushomaho imishorongo ebiri yonka bwanyuma yo kugumisiriza harimo umugisha bwanyuma yo kugumisiriza harimo kusingura bwanyuma yo kugumisiriza abishimwe harimo ibirungi haleluya imbabazi zarahanga kuzashumire zatushanga itwabire turarereza turarura zashanga batene masiko zatuhereza masiko zashanga babere barwireza bakiza imbabazi zatugarura umutima munda ababere bahwira amani zatugarura amani simarahanga ibwambe byo munywani wanje umukurikize umukwezo uko kwa gatanu kutwatandika umumwaka uko gwembabazo gwe2026 dekarahanga kwereza amani go kugumisiriza oyongere kwemerera muri yezo mbabazi rero bwanyuma yabyona abishimwe harwo kusingura mukamasimu ebwambe byo bigira biti umugisha oguruko rw'umukumisiriza nahabwe cyo bayishemwe mugumisirize okusiyahi mukama witarizira reba umuhinja ategereze imyaka ye yahingereye ubguzi bwenge ajugumisiriza okusiyo bwetumwe jura yiva ne yakatumba nemwe mugumisirize mugumye mutima yanyu ahaboko kwisha kwa mukama wetu kuri hihi kamasimu takate endereza Yesu hari mwana kwandiga Yesu musa saiguna ziza twebasanyo omulokozi abeshemwe ekigambo cyo kugumisiriza okugumisiriza ukagumisiriza kwigwa okugumisiriza ukagumisiriza boro okugumisiriza ukagumisiriza kwangwa okugumisiriza ukagumisiriza ubushoyire bubi okugumisiriza ukagumisiriza enjara okugumisiriza ukagumisiriza ebigambo by'abantu babi okugumisiriza haleluya ekigambo cyo kugumisiriza n'ensima arahango wampira okugumisiriza nambwe no mukasheshekerizo nabanimpura kugambira munywani wanje iwo kwatanise nanye omukugumisiriza shabarahanga kwereza umutima go kusasira shabarahanga kwereza umutima go kumarwa shabarahanga akwereza umutima go kumaririra no kwehayo haleluya kandi umushara zotoye no shaba erizo bahindura umushara otandike kushabarahanga kugerera imbabazi okunda barukukwanga umuntu yakwanguka mukunda akakwangota mwanje akakwigota muhije ukagumisiriza byone byari kubana kusyaho
muzigo obona ko nubuhika rahanga kurwanarira ahakusiya cyo muzigo wawe atari kutekateka mukamasimu ukugumisiriza shabira umuzigo waranga murinde amwongera imyaka umunsi omutwine bikuturwanisa bingi umunsi omutwine bikutwiga bingi konke mbabazaranga zigumaho batwige mbabazugumaho baturwanise mbabazugumaho nambwe n'umunywani wanje bebyo rwine nabyo okurwo mwako guno kutandika amasiko gawe gabire gahwa no shot torabase kogaho konka bwanyuma yo kugumisiriza haciruwe mbabazi n'amasiko ngo nikibasika rahango kukorera byo kutangaza haleluya nsima rahanga munonga owanjirire mbabazi akanyuho mukwigwa akanyuho mukubonabona akanyuho mukufa kubi akanjwe k'ikijwaro kisya nambwe n'umunywani wanje rizoba rahango wankomorere nishaba ngo ni wakomore mukamasimu nabwe ico beshemwe nahabwe ico iwo mukazi woriyo narra nahabwe ico iwo mwana wo humwiratine report nahabwe ico iwo muzire we wira amaswagwa abana kurugayishomero na fize tahwire nahabwe ico iwo ryo mukaba kwanzire nabakwiga nahabwe ico iwo inamabanja rone sikuretiro businge bukenoriye no kuriya kwanga nahabwe ico oryo mumbera eyo kurra oye wira amasiko nahabwe ico yajata nahabwe ico beshemwe nahabwe ico munywani wanje ninkweshengereza ngo gumisirize nkoko muhinja gumisirize njura nkoko muhinja gumisiriza nahinga nabyara atari kumanya byari kuhinga obona kubwabyo okuberabe neberarujemu obona kubukikarahanga kamugerere mbabazi akasharura ogumisirize rahanga yine byakutekatekire nahabwe ico munywani wanje abeshemwe nyera kubagambira ikigambo cyo gumisiriza umubibro mutwinemwe abantu bamana bagumisiriza omukazi wo barukweta nakabayine mukayiba penena yagumisiriza mukayiba yamugambe bigambo yagumisiriza ubugumba yagumisiriza akagumisiriza mwana wanje yagumisiriza kugaywa yagumisiriza mumbera y'ubugumba yayehangana nambwene penena wawe ryokwe munywani wanje utakakangarana ogumisirize konko gumisiriza mu Kristo ogumisirize mu kushaba yagumisiriza yagumumesho garahanga nebenda kubuza ngo urahanga wawe arahi otaruha hariyo bunaku yagumisiriza yagumisiriza penena ya mugambe bigambo yagumisiriza yazara penena yagarrayo yagumisiriza ubugumba bwanyuma y'emyaka mengi rahanga yamwijuka mugumisiriza kusiya hamuheru obona kubwayika Yesu yamugirira imbabazi yazara yarahanga yamukorera cyo kutangaza ekiri kunshemeza munonga omwana wiyazaire nerizoba nayijukwa yazara nabi abana ba penena bona beinamira abana ba mwana wa abo kakabari yo umutano abeshemwe katugumisiriza okugumisiriza imbabazaranga zashuma nerizoba katubere cyo kureberaho ahago kugumisiriza yagira ati nimwe mugumisirize mugumye mutima yanyu ahabuka okwisha kwa mukama witu kuri hihi haleluya okwisha kwa mukama witu kuri hihi mugumisirize twenemo mushisha warango mbibro amweta Morodekayi akabana yeto arukwerebwa nk'ekitine mugasho yagumisirize mberejo ari yahirembo ry'umugabe omuharaka ry'umuyigarro mukikari cyo mugabe konka yagumisiriza embera yo kuterwa injura embera yo kurara injara embera yo kugaywa yagumisiriza ni promo ye nangambira ngo omuri yo kumwaka ranga kwereza gumisiriza munywani wanje yagumisiriza obona kubwika habaho n'enama yo kwita Morodekayi habaho enama yo kucekereza ihanga ryo wabo nambwe n'umunywani wanje hino kugerira umunama humuro yehangane enama yabo teri kwija kuhama enama ejo teri kwija kuhikirira habo kubaruha ruhanga yagumisiriza obona kubwahika eshahe yabireri nke yo kwererukayo ahamagaraga Morodekayi rahanga nho yatandikire nambwe neshe yo kureba nke yegumire munonga aho nho Yesu arakwenda kwemerera hamanari yatekateke cyo kumuhanika amarire kumwita ekirecho marika yatayira umugabe uturu twamubura umugabe yararatagwejegere yatume kitabo cye byo kwizisya harwo kibaru kwenda kwishika benda kwishika shara yo turanoshaba rangana nda kwishira kugumisiriza kwawe rangana nda kwishira hambereriya eyiwa yihanganire ranga yamugirire mbabazi bashanganye cyakozurwe konkata kishwaga uwabira tekatekire kumwita ranga yashireka Morodekayi yamurekaho uwabira tekatekire kumwita yabanu we yafa nambwe nerizoba hamanu wawe nayenda kuhanukwa ukasingura
hamanu wawe nayenda kusingurwa ukagirirwa imbabazi ekiti kibabire batekatekere namwe n'ekiti kibakutekatekere rizoba nindagira mukama arahanga kusinguze akwihariye cyo kiti okitekatekere mukama mutekoho umukono. Haleluya. Hamani yasingura ekigambo cyo kugumisiriza abanywani banje nabani impre ekigambo cyo kugumisiriza kiri cyangwa munonga nenyeshko bona kubumwe bonagumisiriza bambinjira mukayo wetu ntagumisiriza mawafire ntamuzikire ntagumisiriza yo musi yo kubona bona ndiyo mwana muto ntagumisiriza rahanga yagumananye ntagumisiriza embabazaranga zangumaho ntagumisiriza obuna kubwahika umushisho wabira ntwekire ngire kumuronda bambengiro wetu anyakira ntorokireho nabyo bwumire nagumisaza ndiyo muje empangisano nzayiro mwana ishataruho ndiyo munju etari yanje nayimbona eco kushashura ntacyine nagumisiriza embabazaranga zagumaho rahangati yandeka ngumfe nagumisiriza ababire banjiriro munama Yesu yabandekeraho nanye nagumaho nagumisiriza bunakubwahika nabwo cyo kushashura nashashura magaraganje embera zaguma konka bwanyuma byona shashira amagara ganje mbiyamena randro no shoto businje bukabaho buzire eco nacyo kitamazire ashwerire honda ijo musheija turya hakitanda kimwe amezi mukaga nyine nakuno busasi umutunji wembabazi yije ashanganiranye n'amaziga menshi munonga yankwato mukono mwaka gwe 2007 Yesu yanjuna yampereza obusinje ubunyine rizo. Haleluya. Nareba okujunwa nareba mana ga mukama nareba arahanga natangaza niwe gendo gumusize mbere yorumu nibwo businguzi bwabwanye ncyakare. Haleluya. Imbabazaranga zaguma bwanyuma Yesu kunjuna nangaro mukayo wetu nagaruko mukayo wetu ababire no bampega bakiruho Yesu yangarayo nagerwe imbabazi mukama yande inda habaho kwigwa nagumisiriza nzayira abana b'ibnyandaro nabigumisiriza ensenenye to kwenda banyeta amazina gawayo konkara hanga yagumaho bagenzi banje mugende mugumisirize 2015 Yesu yahindura izina ryanje ni wakwindura izina ahabo kubera izoba harwa amasuku ngo buri kintu cyona rahanga akinire entekateka mukamasimu ranga yampinduraho 2015 bangarira hameza bwanyuma yo kujumwa je no gumizamu naremera hari mukama gendo remera hakwikiriza remera hari Kristo remera haka yawe remera habana bawe remera ho munywani wanje remera hamazima remera ha murumo gwawe oba higwa oba habaho imbere rukushake munywani wanje remera ho gumisirize umutunji wembabazi nayisha nebihembo byawe okugarukamu ishara zawe zona Yesu yangarukamu 2018 naba missions coordinator izina rya rahanga rya himsoga. Haleluya. Mugende mugumisize banywani banje Yesu yampindura izina mbwene rizoba nanye ninyetu umucyara najani nduko mukanisa yakashonje ndiyo mucyara muto nasi yameze umukaga ndi prayer coordinator w'uburisa ahabwembo bazamukama. Haleluya. Abishimu mugumisize mushorongo gwasha 5 tabo cy'Abaheburayo ishura 10 yagira ati nahabweco Abaheburayo ishura 10 mushirongo gwa 35 turiya kigambo cyo gumisiriza abanywani banje yaje nahabweco mutaruna go gumisiriza kwanyu okwine bihembo bingi akwani mwetenga gumisiriza kumureza kore biranga kunda mubone kwegwe byaraganisiwe. Haleluya. Abishe okugumisiriza abishe mumugumisiriza kumureza kore biranga kunda mbone kwegwe byaraganisiwe. Harebe Yesu yataraganise ubonako bukabano namanya ngo ari yamperezeka ni warahanga ayine cyakubikira gumisiriza rahanga futekatekire babazaranga zashuma mushitwani abishitwanje babiri bankwatira katimba umuhereza siniya yakana undi johereza ekibina cyamushanje nareba amana garahanga abishemwe mugumisiriza umukazi umwe yagumisiriza anu bunabagambira yasingura murudoka yagumisiriza yasingura hamani niwe nunda kusingura oguriye nyuma nakurwanasa tinshongo kubirukona otateina hariho umutunji wembabazi. Haleluya. Abishemwe rahanga no umutunji wembabazi toyino mukazi utuyishko mbibrum ni bamwe no akaba ari umufakazi ensene yamuhiga aferirwa umusheje ahino mwana umwe konko bunako bwahika umwana nawe yafu ensi yamwe kora yawo matsiko konko mutuma gugwa mugira ngo otaruha gumiza mutakire mukama ruhanga yerera hihi yakora hakatanda ko mutumbi gumwana uwabira firi yagaraka yabo hurira nambone cyawe kibere cya firi erizo banindagira Yesu Kristo aciheyo ugaruko cyakiri omwizina rya Yesu ahabwo gumisiriza buri kimwe cyona nicinduka abishemwe nibihinduka ahabwe imbabaza mukama okugumisiriza no kutusi habusinguza hasigaye akanya kake uruko ijaryeje tarikaraye. Haleluya. Yagumisiriza
mbabazaranga zashuma owabire yafire Yesu yakora akatanda yagaruka yabuhurire nambwe nerizo akatanda kawe akakubatwire bakuteireho akakubatwire bakwekorereho nindakire rizo Yesu akwateho byona byemerere omwe waranga kwa musi haleluya abakwekorere nebenda kutura Yesu yakora akatanda mbabazaranga zashuma ababire nibamanya ngo ndyafa Yesu yabandekeraho izo bariye berabi na 5 byo kuyikumi nareba ranga nabandetera naturiyo bugenyi bwo kwinjirwa Yesu yahindura fayo nambwe niwe rizoba rangagire biyahindura haleluya nimbendeze mbabazaranga nimbendeze ogumisiriza kora gumisirize Yesu akuteka tekire bingi tenshonge bakugambire tenshonge byorukurra tenshonge bakwegere omutonji wembabazaruho okorra bikuru mugumisirize okusemukama witarija akabahereze biyaraganisa yakora akatanda abekoreza bayemera yakora akatanda abacecezi bayemerera yakora akatanda abebigambo bayemerera yakora akatanda abaroji bayemerera yakora akatanda ebyabire bikomere byona byayemerera Yesu yaragira umwana yimuka yagaruka yabuhurire ninkoraganisa mnywana wanje banyuma yogumisiriza no gumumishoga mukama ranga ine byakuteka tekire ebyembabazi kandi byo kutangaza nisima mukama ankorire bikuru nisima rahanga anjirire mbabazi niwe rizoba nahinda kuzikugera ubwa hati rahanga riyo natukorera bikuru ahabo kumugumisiriza gumisirizo kugaywa gumisirizo kugambwa gumisirizo kwanga erizoba nanye namukwereza amasiko ngutaro ekirukurema ruhanga haleluya amwe n'umwana wanje nabanyenda kushaba mu gishaha urano ikirezo mishoga mukama urano umweshengereza agire ki yakomorora ahamagara gawe agire ki yakomorora buri katanda kone akomuzwa bira kwekorireho nyenda kureba Yesu Kristo naragire nakomorora akatanda ako no karugaho ruhangana kugarura umugisha gwawe akatanda ako no karugaho abana babuno bashoma akatanda ako no karugaho eka yawe nibaje akatanda ako no karugaho erizoba Yesu naragire yakora hakatanda ogoro bwayemerera yakora hakatanda obushwere bwabo yakora hakatanda abana bashoma yakora hakatanda nambwe nigambira mukama ko katanda kendwara Yesu akakwate ukemerere ako katanda kama banje Yesu akakwate ukemerere ahabo kubarhanga no bushobozi bwona katushabe yabare mukama ranga wito murunjo tukunda twakusima twakubaza ahabwe shahize iwarhango taremwa ninkweshengereza hariyo gompurikize hariyo gwakwatana sananye oriyo naturebe mukama ranga tata yemerera okwata hariyo ko katanda ezo ndwara zemerere okwata hariyo ko katanda ogobera inibanje arishashurwe okwata hariyo ko katanda abana abo Yesu Kristo babire baremirwa kushoma bahumurice bashome okwata hariyo ko katanda embera Yesu Kristo eyayanjire hinduce hagati yo muntogo mukama ninkweshengereza rango huriye tine kirukurema nambwe ndagira mukama ogobera hiyura maskotato murunji arebe mbabazaho ohimsugwa wistensazi no muyiruna shabanikiriza Yesu Kristo kama wetu amen kamasi Ebale mnongore ni tom program ya mzimanta we don't take it for granted mazimo kunda TV West kandi ogona wishemwe Maklini wa hato mchara umugite Maklina kitiriza Yesu yaje n'amagaraje kandi mazima tukusime watambira ni tom kigambeje kandi nkuru mino ekigambo kikuru minonga kwakuryo kugumisiriza nukusya habusinguzi wagumisiriza icyo turkweta mu jumbo patience pays ko kugumisiriza mazime byawe hanga takabura kabegiraki Njiriza tumureho tuzagaruka no bujurizi bwa Maklin hari no bujurizi burungi minonga burungi minonga ahabo kubanoreba nkoro kwikiriza Yesu yaje n'amagara gawe mazima ebiwano tekateka ngo turishikaho nabikusiyaho meni woriyo ko takikirize Yesu no buruki muko banganisa no hurano byo tubona nyonka Yesu ni mwikirize byanje bibaje kigezeho mwikirize umuto mu mutima gwawe marire and you be like nyona kwehereza mukama ebyanje byona nabikuhereza you will try njeho orebe cyara kukora Maklin mukama mugizireje amezi make minonga gamaze no mucacho ko hati no muntu wamanye ahabwe mbabazarhanga ahabo kwikiriza arhanga ahabo kwikiriza Yesu akajuna magaraje no mutima gwe konke mbere yarabire mwataka mwikirize njana jati nkashisho bwiri konka ni buriyo no turebe wirenga hato busisire mbere nubwo bwire hango bwari kwenda kweteraho mwikiriza tegece byawe ibyasigaro bimuhereze wakwenire plan Yeremiya 2:9 tugambira aje gwikomina he has good plans for us I love that verse ruhanga twinire nteka teke nungi
etariyo bubi. Program ni ya msimanta ine Claire mpaka 5 tuyikirize tuhumureho nitugaruka n'ubujurizi bwa Maclean. Yes, akanjirire mbabazi nyinje zitakare waga obuyafera ngorogosa eshagamaye kasheshe